Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 24. No di mo dosaan ti anak mo, di mo ay ayatan. No ay ayatam, disiplinaam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mama, papaaya banda kayo manan iti pagadalan. At damanan saan anasayahat nga inaramid ni Inso. Tangiwat mo, di mo unay pigsaan ta mga numangeg na kanipapam. Apay ngamin, nga ilimod yumanan kan ni Papa, Mama. Iso asaan ang madisiplinaan ni Inso, ta isaksakit yun. Tangiwat mo kunak, no di ka pala sumardang ditang masipat ko day tangiwat mo. Siyak tulad tanti makisao iti kabsat mo. Maawatam. Makamu kayo manlangan, Mama. Basta imbaga ti teacher ni Inso kanyak, amapan kayo makisaw iti pagadalan inton bigat. Apay, anya kaming tinaramid ni Enzo. Adda dinanog na. Saan mat nga taadanugan ni Enzo no awan basol na? Saan nyo pa'y lang amo na anya ti husto na pasamak, Mama? Ang isakit yun adagos ni Inso. Natural! Anak ko kat nga ron. Amo yung matanti kinabarumbado na. Apay nga min asaan yung nga ungtan, wenno ba utan. Tapno mabutang nga agaramid iti kalukwan. Anya manan ayat inaramid mo iti pagadalan mo. Apay paaya bandak manan. Naglastugmat ngamin dahi di akadalak, Mama. Dinanog ko na. Apay, anya ayat basol na. Ilawlawag mo man. Nagtugawak ngamin iti pagtugawan na. Takasasaok ti gayim ko. Papanawon na kit din. Di na lang mauray pumanawak. Kat, dinanog mon. Una, Ay, anya kalakit din aya anak ko. Lumaamuan manan ni Papam daytoy, sigurado nga agungot manan. adda kayo mat, Mama. Da kayo nati o may makisaway di pagadalan. Ay, talaga siya. Ngam agbaliw kamot ko man anak ko. Saan mo apapaungatan ti maestram? Kan saan ka adumandanog iti kaeskwilaam? Depende Mama. Nuad damang luko kanyak. Apay kid din ngay ajak danugan. Sa dino tinagapwam? Adala ang kinasaw ka tao. Asino? Apay aya nagadua sa ludsod mo. Awan manan panggap mo amang ibaga kanyak iti inaramid tinalay nga anak mo. Kasano ana amuang? Sana nanaskan amamwam no asino tinakaamwak. Nasulbaran ti problema. Nakasaukon ti maestra ni Enzo. Gandagi tinaganak ti dinanog ti anak ta. Kaya't ko ang makasarita ni Enzo inton sumangpet. Pangaasim kasaom iti nasayaat. Saan mo akabkabilan di anak ta? Kasano nga agnakan? No kanayon mumot nga isakit? Ipatpatag ko di buridat ta. Iso ano mabalin, diyak kaya't akabilam. Sigurado ka pa nang ipatag ti aramidam iti anak ta? Agpakpakaasi ak Ruben. Saan mo kumaakabkabilan ti anak ta? Kasdusam iti inaramid mo akalukwan. Sika timang sibug kadag iti amin amasetas di taparaangan. Total, awan klasiw ita ta Sabado. Anya nga iti serbi ti katulong. No siyak pay laang ti agsibog. Dayta ti dusam iti inaramid mo. Iso ano saan mo akayat ti agsibog? Saan kanton nga aramid iti linuloko? Anya amatan, Papa. Padasan ti san amang tungpal iti bilin ko. Tanakarkaro ti dusam no saan kang agtungpal. Tumpalakon. Napara ko nagsibog. Nakapasuro na talaga ni Papa. Apay nga taasaan nakakay-kayat. Hindi punto tanong ni Mama. Kayat nakmat. Sapay nagadudag iti sibukak. Nakapasuro na talaga. Sumungad ni Lolo. Amukon ti aramidek. Kampay di saan ko nakita. Isuman kit di ti pusit-sitak iti danom. Aglingadak. Kat ito na sidagan. Bigla ka pusit-sitan. Aglingadak. Andaytan. Pusit-sitakon.
Nabasa ako na. Saan mo ngay paturong kanyak ti Danom? Ha? Ay, talagang awan sursurom nga ubing. Pati siya kalulom kat paglulukwam. Awan respetom. Ay, saan kayo ang napansin, Lolo? Pasensya kayo na. Anya saan? Amok ang nakita nak. Di ka naglibak. Ingagaram tinang basa kanyak. Saan ko naklangarudan? Oh, anya ti mapaspasamak dito eh. Day taman anak mo. Talagang awan sursuro na. Sakit dahin ti binasana. Imbagak matan. Diyak nakita ti isusungan diyaw. Ay, agtal na ka. Amok ang nakita na. Ingagaram tinang basa kanyak. Sana sakti pagbalinam nga ulbod. Talaga nagrigat ka ama disiplinaanan niya. Huh? Ket kasdusam, makabulan asika ti agsibog kadagiti masetas. Anya? Kung nagmatasan ko nga ingagara. Awanan ti adu pay asao. Ala, ituloy mo ti agsibog. Papa, dumanon kayo. Agsukat kayo. Tamangan no agsakit kayo itipan nakabasayo. Ay, Pasensyaan nyo la kuman ti apo ko yo. Talaga ang narigat ama disiplinaan. apay akas ta ti ugali ti anak mo, Ruben. Madlaw nga dapilpilyo na. Sino ay ati imalaan day tanga ubeng? Ay, jakman na mo papa. Uray di pagadalan. Puro kalukwan ti ammuna. Kanayon apaayaban ti maestrana ti inana. Masapo la madisiplinaan ti anak yaw. Kanunungan ngamin ni Lolita. Isakit na launay. Dahita ti rigat na ita. Kasaritam ti asawam Namin ano kon aki nasarita, papa. Ngamawan ti denggan na. Da kayo man kit di ti makisarita kan kwa na. Tabareng da kayo ti denggan na. Sumangpat to lang ni Mama. Ipulong ko ni Papa. Apay manan. Imbagak lang arudon adyak nakita ni Lolo sumungat. Saan gid di na mamati kanyak? Imposible mat ngamin asaan mo anak kita. Ha? Amok nga gagaram manan. Agpapada kayo asan ang mamati kanyak. Nila ang mamati kakampik iti daytoy abalay. Juan, gaputais spoiled na ka ni mama. Ipulong kan tumat iti dayta nga imbagam. Wana, day talaan ti paglayngam. Anya man ang tinaramid yung ka ni Enzo. Apay apag may saan yun, no? Awanak dito'y balay. Nagipulong manen kan ka tinalay nga anak mo. Idinto nga isulang aruden tinakabasol. Saan na kano nga inggagara ti pan nakabasana kan ni Papa? Ngam ipilit yung nga inggagara na. Anya ti kayat mo asawen? Ni papa ti agululbod. Diyak abukan ka. Apay ngamin nga iso ti imbaon mo ang nagsibog. Dusa na dayjay. Gapu iti basol na anaaramid na iti pagadalan. Kunak lang aruden, analpasan day jay. Apay adinosam pay laeng. Tapno agnakam. Uray kasasaom iti nasayaat. Ulit-ulitan naman. Di do saan, tapno saan nantun nga ulitan. Basta, saan mo nga ulitan adusaon di anak ko? No di mo kaya't aguraan ka. Ne, apay anak umay kayo Papa. Ada ka di ibagayo? Awan ni Ruben ita. Sika ti kayat ko akasarita. Anya ka di ti ibagayo? May papan kini Enzo. Madlaw ko nga dapilpilyo ti anak yaw. Masapol ang madisiplinaan. Tapno saan yun tao apagproblimaan. Anya ka di man ang timbagbaga kada kayo ti asawa ko Papa. Nadlaw ko nga dalukloko ti anak yaw. Ket nakunak kini Ruben anasken ang madisiplinaan. Agam ko na naman akanayon mo akanunungan. Maditikas ta anak ko. Dumakkel aluko-luko ti anak yaw no saan nyo asigudain. Papa, siya ti akin anak ka ni Enzo. Iso asyak ti makamo kan kuana. Tutan, no adda aramidan na asaan anasayaat. Siyak matlaang ti agproblema. Saan mat ada kayo? Itata high school kan, agsingsingpot ka kumamot kan Enzo. Lalaingam iji pagadalan. Kaya't ko alagpasam ti panagadal mo aging ka iti kolehiyo. Kaslama sa duta kung nagadal, Mama. Ay, saan Naskan na agagat ka. Masapul makaturpos ka. Tapay pailaan. Baknang tayo mat. Ado tinegosyo ka ni Papa. Isungarod ka sa pulam ti makaeskwela. Iti kasta,
Si kanto ti mangi-manage kadagiti negosyo tayo. Isuriyulatan kanyak, mama. Saan ang mabalin anak ko? Nasken ang makaturpos ka. Adabagsak ni Enzo, kinasaritaklat ang ti advisor na no anya ti mabalin nga aramidon tapno makagraduar. Kinayat namot nga agipasa laangan ni Enzo iti projects na tapno makapasa. Talagan sa nga awan interest ti anak mo nga agadal ah. Puro cutting classes, aglangan. Kasano nga maipasnak na ti agadal iti kolehiyo? Siyak ti makaamo, Ruben. Aramidak ti amin para ka ni Enzo. Kasta kadilatan, Lolita. Adda ka akanayon iti lukodan ti anak mo. Tunggal adda ka maling aramiden na. Siyak ti inana. Iso asaan nak ang mababalaw. Ay ayatan ka unay, Amanda. Lulakid di sungbatan nak. Ipaay ko amin kan ka. Baknang kami. Awanan ti sapulang kanyak. Jakpay kaya ti makiayang-ayang, Enzo. Agadalakpay nga umuna. Imbagkan ka tabak nang kayo ako na. Iso asaan mo nakasapulan ti agadal. Uray si ka. Saanan nanaskan nga agadal ka? No siyak matlaan ti pakiasawaam. Sungbatan nakit din, katagasawa ta. Uray saan tanton nga agtuloy nga agadal. Ibagak man langan kan ka ti agpayso. Saan ka akayat? Jak kayat ti ugalim. Anya? Anya ti saan mo akayat nga ugalik? Nalastog ka. Nagpresko ka. Awan patagkan ka ti adal. Awan masakbayan ti kasta a tao. Ibagaman kanyak. Ni ka di Marco analaing iti pagadalan tayo ti kayat mo. Amukat nga agar-aram kan kadayjay. Wan, iso ti kayat ko. At least ni Marco, saan analastog akaskan ka? Nalaing pa iti pagadalan. Uray baknang da. Saan na nga ilaslastog kanya ti kinabaknang da? Ada respeto na kanya. Marco, agsarita taman. Anya ka diti bagam? Adaywam ni Amanda. Kukwak lang ni Amanda. Katjak ipalubos nga adda makagaw kanyak. Anya? Apay, sinong batan nakakadin? Kuna namat kanyak, asaan nakakayat? Apay kit din abilinan nak nga adaywak ti babae nga ayatek? Balaagan ka. Adaywam ni Amanda. No saan mo akayat nga addadakas ang mapasamakan ka. Taas sino ka kumamang bilin kanyak? No adda ka balan ti pamilyam, addamot kanyak. Sa anak amabutang kan ka? Kastagayam, ha? Urayan ti panagsublik. Ti awanan bain na Marco? Syakit din ti karkaritan na. Tangay na lastog. Urayan na ti panagsublik. Agawidak, kat inakalaan ti paltug ni Papa. Paltugak lang ang dayjay nga ayop. Tapno awanan kaagaw ko ni Amanda. Saan ang mabalin? Asaan asyak ti pagtinagan ni Amanda? Dayta, nabirukak matlangan ti paltog ni Papa. Rumuara kon iti silda. Amangan numaabutan nak ni Papa ditoy. Anya ter aramidam dito'y seled me kini mama. Ha? Awan Papa. Sige, rumuara kon. Saan ka pa rumbar? Anya dayta ilamlambang mo. Awan Papa. Kita kunak. Inalam ti paltog ko. Anya ti pangusaram iti dayta. Kwa. Isublim dayta kanyak. Saan yung agawan kanyak dito e paltog Papa? Saan Rutak ang lang. mabalin ko nakmet? Isublim kanyak. Saan Papa? Ha? Papa! Papa! Anya di naramid mo ka ni Papa! Jak ingagara mama. Inagaw na nga miti baltog kanya. Kat jak ingagara na kalbit. Oh my God! Kita rin tayo di hospital ni Papa! Makitam ita ti resulta ti
Ipanangis spoiled mo iti anak mo, Lolita. Apa yan na pasamak ti kastoy, Papa. Apa yan na pukaw ko ti asawa. Kan nakakulong ita ti anak ko. Kinasarita ka, Iden. Asabali ti ugali ti anak mo. Ngam kinunamasik at ti makaam mo. Anya kay ita. Siyak lang human ti mabalot, Papa. Bayam nga agnakam ti anak mo. Sikamot lang ti gapo. No apay anak balin a barumpado ti anak mo. Kaputasan mo a dinisiplina. Pakawanan na, Ruben. Diyak ipagaro pa kastoy ti mapasapak. Ang mababawi ako. No amoy ay diyak dinisiplinaan ti anak na. Siyak matlaan ti nang iturong iti kastya. Nagpanagan na. Kabayatan nga ubing pay dagiti anak, iturong idan itinalintag adalan para itinasayaat amasakbayan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang darabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 6, versikulo 3. Uray numaaddaan ti tao, iti sangagasot nga anak, ken napao ti panagbiag na, ngem awan mo ti ragsak na, ken saan anasaya ti panakaipumpon na. Kunak anay imbag ti kasasaad ti maysa a manadaga anatay anayanak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Tino, agaawi din dagiti kakabagyan anak ipamumpon kin ni mama. Kinapudno na. Agawid akmetan manang. Anya? Ibatim latan ni papang agmay-may sa dito'y balay? Naibagak matan kan ka nga da restaurant mi. Nga agkakatrabahuan. At damat trabaho anas kan asublak. Sikati inauna. Isu a sikati rumbang nga agbati amang kadwaki ni Papa. Ha? Gaputa siya, ti inauna? Tapno among, nanipod na tayo day di mama. Siyak amin tinangas asikaso, aging gaan na itabon. Ita, kasta ti ibagam kanya? Uston, saan yun napagapaan tayo tapanag? Maawatan kayo, no kasapulan yun ti pumanaw. Ngam, Ala, ing kayo. Didak pakadanagan. Takabalak pay lang ti agbiag ngagmay-maysa. dimbagasak dito'y balay man. Tapambarak nga umay mang kumusta ka na. Agyaman na kading ko. Senyora koon, iswapadasat man ti mapanagbuya ti sini, kan mga restaurant ako nada. Kan adda kanukat discount ti senyor. Pudno na ita ading ko. Kat si Kamanong, kumusta ka? Ayan nga'y dagiti anak mo. Di anak mo a babae, amang kadwa kumakan ka dito'y balayo. Nagawid da amin hen. Di da ka man laki na tuan, kat kakatay ti inada. Adla trabaho da. Ay, una yun dagiti anak itapanawan. Di mo ko naanday ta. Taamin mat nga anak mo katatada ni Jamrod. Iso nga rod, aragrag sa kagtibagit manong. Aramidak amin akayat ko nga aramidan, aging ga akabaelakpay. Tainton masakit kan baketak una yan, jakton maaramid na kita. Katita, taawanin da di asawak. Kayat ko matiag pasya-pasyar.
Asino nga iti mangkadkadwakan ka. No ultimo dagiti anak mo, kat saan da ka masango akadwaan. Ibiro ka nakman kit di iti caregiver ko, ading ko. Ay katwan Ado ti mabalin ang maalang interesado nga agtrabaho kas home caregiver. Alakbay ang manong, ibirukan ka. Mami! Adaw mawawag dito yung cellphone mo, ni Lolo. Sumbata mo na. Hay! Diyak kaya ta sumbatan da iti awag ni Lolo. Dagulit mat. Oh, atoy. Sumbatan nyo. Sige. Hello, Papa. Marge, Ay na, Papa, madama ak ngaglutluto. Apay ayamanan. malagip ko. Check up ko nga yaminton bigat. Mabalin ka di akadwa anak. Ay, unay kayo mutan, Papa. Nalakaayat ti aglive iti trabaho. Idi kumapay ang imbagayo. Nalipatak nga rod. Diyak masango inton bigat. At the staff meeting me. Nukasta, awan ti manggadwa kanya. Bayan nyo, taawagak ni Dino. Imbag ni Dino, ta saan unay anarikot ti trabaho na. Sige. O sige nga rodan, Papa. Tani, maksatan to'y lutlutwa. Bye. Dagulit ni Lolo. Iso ang diyak kaya sumbatan ti awag na. Tanagrigat ang makaawat no daduma. Agtal na ka man dita. O, ato ti cellphone ko. I-charge mo man ket dita ni, nalobatan. Awagak inton madamdaman ni Uncle mo Dino. Hello? Kaya kayo matan manang Marge. Awag ka nga awag kat among nga da trabaho kita. Lunch break mo na. Apay, adalat ta trabaho, uray lunch break. Agap-apurak nga mangan. 30 minutes lang ti break me. Unay kamutan. Apay nga minaya. Si Kaman payla ang timapan mang kadwakin ni Papa iti doktor. Check up na ngamin inton bigat. Inton bigatan? Agabsent ka paylaang. Sana mabalin. Kas Karina ayamat. Ay na, nagadukat a reklamo mun aya. Itakalaang mat nga ibaon amang kadwakin ni Papa. Wanan. Siya ko timang kadwa. Unay lakit din na ya. Ay katsang kangarod nga agungan Uy, nasanak nga agong unget. Panunot mo lang, dahita. Unay matan. Nagbayagan ti doktor mo. Agap-apura ka ka di, Dino. Katuan, half di lang ti leave ko. Ay, awan pa'y mo't nga ron jay doktor ko. Sapay nagatidog ti pila. Kunak ano makaduan na kiti daytoy nga aldaw. Sana mabalin, papa. Plano pa'y mo't nga rod ang mapantamang restaurant. Kalpasan na, mapantay jay bangko. Tamangirwara kiti pensyon ko. Imbagam kumangamin idi tapno nakasagana akmat. Ay, nagrigatan ayat ikastoy. Kaya't ko kumamat ti rumwara mapanidye parke ngagpagna-pagna. Ngamawan mo't mangkadwakan yak. Ay na, mayat ti rumwar, manong. Ay, awan nga rod. Kasanungay da ito'y balay mo. Nakawarwara, di mo pa'y maurnos. Idi si bibiyag pa'y day di manang mo. Nagdalos da ito'y balay. Naurnos amin na suli. Kagamita. Kaslasaan na balay. No kumangamin tao may dagiti anak mo. Kay suda ti mangurnos dito'y balayo. Kadwaan da kamutan O di mayat ko ma. Nagrigat damit nga yaban. Nagadua pambarda. Kang runaan na saan da mapanawan ti trabaho da. Aywan gayam manong. Adan na biro kak a caregiver mo. Umay to dito'y balay mo. Kat makaamukan to, no kayat mo, wano saan. Hello, Lolo? Nijing ka di daytoy. Wan Lolo. Iyo ko naan, nagkamali kayo manin anang ipindot iti number ko. Talaga, ngawagan ka. Takayat ka kumusta na po. Okay, akla ang Lolo. Madama ti ochitik ita. Diyak masango ti makitungtong iti nabayag. Kasta ka di. Wan Lolo. Kumustahin ka lang. Ata na lagip ka po. Bayan nyo. Tano adawayami ka ni Mami. Umayda ka pa Sharon. Ay na, hindi pa lang ipagbagayong
pumasyar. Pasensya kayon, Lolo. Talaga nga abisi kami ka ni Mami. Naladingit yag may sa apo. Amok day ta, Lolo? Mala, busy kagayam. Awagan kan tumanain. Sige, Lolo. Bye! Uy. Ni Mami mo't ngamin. Kanayon busy. Iso asya kung di awagan ni Lolo. Ay, boring ti makitungtong itilakay. Kaya't mo ka di ti agbalin a caregiver ko? Wan sir, no alaan dak. Kunamitay a may saka single mother. Wan sir. Nagbirok iti sa bali jay lalaki anang italkak iti biyag ko. Kunak no ikalay sanak iti, ngam nagpatinggalaang mat iti kari. Kasta ka di. May sa ti anak mi. Agis eskwela. Isong agtap trabaho para kay Juana. Sige, naawat kan. Agyaman nag-unay, sir. Mami? Apay, asaan matan nga umawawag kata kayo ni Lolo? Bayang, jak pa'y lang masangot ti mapan mang pasyarkan ko na. Ay, oray siyak. Di nakmatan awawagan. Si kaman kit di ti mapan mang pasyarkan ko na. Ni Mami mo't. Kasano nga iti OJT? Ay may sakamot, nagado ti pambar mo. Nilaangan ang kaldino ti baon nyo. Mapantulat tano kayat na. Apay, masapol ay nga ibaon ko pa'y laang. Sa bagay mo't kiti Amin tayo kat busy. Nagmayat gaya matalaga ti agpasar dito'y parke. Wan apay, ita kayo lang nga imay dito Nabayagan na jak nakapasar dito'y. Gaputan na bayag mat nga inaiwanak na di asawa ka nagsakit. Mas may mayat ko man magnaka. Saan ka naka-wheelchair? Panagkunam ka di, kabalak ti magna. Apay kit din na saan. Padasam ata daak mo dito a caregiver mo. Padasak man nga agpaiso. Sa rukod lang ang ti kasapulan. Imbes a wheelchair. Naglinis mo tanda ito'y balay mo, manong. Wen, ni Alisa ti mang daldalos kan mangururnos kadagiti amin dito'y. Kasta ka di. Naano sa caregiver ni Alisa. Uray sana trabaho, aramidan na. Isuanay na yunak matisweldo na. Nasaya at no kasta. Saan ka nagbidot anangalakan ko na? Ilutuan nagpay iti kanag sakbay nga agawid. Nasaya at no kasta, manong. Katkaduay nagpay mapanagpa-check up. Iswasan ko nga ayaban dagiti anak ko. Oh, kumusta kayo nanti? Dino, si kamot gayang baro. O nanti, itala nga masangok ti may nakipalingke. Kapo iti kado ti trabaho. Nagadumot ka na itaginaggatang mo. Abas tumi ti makalawas Ay na, nagado ti trabaho. Diyak pa yun masango nga awagan ni Papa. Kasta nga rod ti kunana. Nakto pa siya rin inton masango. At the caregiver na. Ha? Adan? Kasapulan na ti mangkadwakan kwa na ijay balayo. Kato na. Hindi pa nga ibagbagami kan kwa na dayta. Nagagot ka na anos jay caregiver. Nasayat nga rod no kasta, auntie. Oh, makita mo? Kunakan ka ang makapagnaka, basta da sa rukod mo. Uwan nga rod. Diyak gaya man kasapulan ti wheelchair. Mabaling ka di ang magnaka, aging nga ija ayan dagiti padam alalakay, iti day di banda. Sige, padasek. Mabalin mo, ti makiistorya hadakwada. Ang mga no am mong paikit di dagi jay. Lamanang, Oh, Dino, itaman pa mawag ka. nadalang ibagakan ka. Anya dayta, Umawawag ka di kan ka ni Papa? saan nga ron? Kunak ano umawawag kan ka. Kan kunak no pinasyar mo. Saan pa'y manang?
Ay, uray siyak nga rod. Ada ka nun caregiver na. Amangan mat numan ang bundaway da di a caregiver na. Dahil tangarod matipang panunot ak manang. Ado ti kwarta ni Papa. Tadakkel ti pensyon na. Di na lapadpadasan ti agaramid iti kalukwan. Lalaki ka di no babae di caregiver na. Ay, jakmat na damag kiniante, manang. Agpa-share kayo kin ni Alisa, caregiver mo, Manong. Day tangarod ti planog. Karamanin aje anak na. Manong, adda ka di mapaspasamak ajak amo, itinagbaetan nyo kin ni Alisa. Dakas ka di, numat nagtirik nami ti tunggal maysa. Pampanunutek laeng no anya ti agbalin a reaksyon dagiti anak mo. Amangan nuguraan da ka. Nakaluto akon. Mangal daw tayon. Mayat gayam. No adala nga rod mga aywan ken ka. Ilotwan nakapaiti na imas ataraon. Papa, anya ti kayat asawan tinakita mi nga ubing a babae nga agay ayam ijerwan? Marge. Iso ka di dayta ti caregiver mo, papa. Alisa, tinagan ko. Awan bibiyang ko no asino ka. Nakirelasyon kan iti amami, taamom nga ado ti kwartana. Anya. Agsardeng kayo di tangagabsat. Papa, No kasapulan kayo. Sa dino ti ayan yo. Iti daytang edad yo. San kayo na makapagdesisyon na bukbukod yo? Saan ang mabalin na biyangan yo ti desisyon ko? Naragsakak tada ni Alisa amang kadkadwa kanya. No kaguradak iti daytoy a desisyon ko. Nawaya kayo apumanaw. Saan nyo kumaaguraan ni Papayo? Gapo iti desisyon na apag naedenan ijay balay na dagiti agina. madanagan kami lang amin, auntie. Amangan nulukwan lang ang dayjay a babae ni Papa. No muna, ta single mother pa'y gayam. Tinapatag, adda mga sikasukan ko na. Adda mga ipatag kan ko na. Adda kami mat nga anak na. Addaan kayon iti pamilya. Awanen oras yo, kindi Papayo. Iso abay anyo iti desisyon na. Saan yun akontraan? Ngamin, nasaya at mat a babae ni Alisa. Naskan mat nga ipaayan tayo, dagiti naganak tayo iti atensyon kan pammatag. Laglagipon tayo, ano awan tayo kumamat, iti na ito'y abiyag. Papagayam, ditan tinagipusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Lucas 23, versikulo 46. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Oh, Aileen. Anya ka diti ko naman napatag nga ibagam. Tainawis nak diti restaurant. Brian, kayat ko nga agkarika. Anya ko mati ikarik. Ikarim, nga agasam tigayam mo. Pangaasim, aramidam ti amin akabailam. Tapno agimbag pa'y tigayam mo. Diyak kabailan lumapungkaw ko. Napatag-unay kanya ni Lester. Aileen, nakaroon ti colon cancer na. Iso apatib ka rin tirignam. Kiddawan tayo titulong ti Apo, may papan iti daytoy.
Agyaman na Kailin. Ta sinarungkaran nakmanan dito ospital. Ang paimbag ka. Tapno makapantamanan ka dagiti lugar ang pag-aayat ta pagpasyaran. Talaga marinak. Nga agkapsutan ti bagi ka. Amo ka. Saan ako nga agbayagpay? Saan, Lester? Di ka kumagsaw iti kasta. Tiyak kaya tama po kaw da ka. Ipatpatag ka unay, Lester. Aileen, masapol ang nakasagana tayong lata. Iti mabalin ang mapasamak. Saan kumakasta ti ibagbagam? Agdaan nagakno kasta ti ibagbagam. Pudno timbagak. Tunggal may sa ada oras na. Ngam, amo ka nagasatak pailaan. Gapot ang makapagkararagak pa iti Diyos. Sakbay nga'y pulang ko tibulot ko abiyag. Inoras-oras nga agkarkararagak iti Diyos. Asapay la kuma. Tama pakawan nak iti anyaman ang nagbasbasulak. Katawatan nak iti pagarian na. Adda ka pa'y matlagayam dito iti rasa, iha. Apay, saan ka kadipay ang makatuurog? Saan ka kadi ang nabannog ang nagmalmalam iti opisina yun? Saan, Mama? Mapanak tulatan iti salet ko. Inton mariknak na agtublabak. Uray di mo ibaga. Amuklatan no anya ti pampanunutam, iha. Kasla tiyak kung kabailan aboy-boyhan ti kastiyay akasasaad ni Lester, Mama. Madlaw ang marigrigatan mo na yan. Gapoy, tinakaro asakit na. Nakita nga agpaiso ti kasasaad ti nobyong, iha. Kat talaga ang marigatan una yan. Saan nga ta na sa isayaat no palubusan tayon. Tapno agpatinggan, di pa nagsagsagapan na. Saan, Mama? Diyak kaya't amatay ni Lester. Diyak maaklon no adada ka sa mapasamag kadkuana. Nagadudag iti masapol alagpasan tayo o trabaho. Aileen, my friend. Wen nga ron, Carmelo. Kasla jak pa iti maipasnak ti trabaho. Gapo ka dagiti mapaspasama ka ni Lester. Diyak ko na mo ti aramida, friend. Maawatak, friend. Ngam masapol nga agbalin ka na tibker. Ikamang mo iti hapo dag ito ipakadagsanam. Amok adi nakabaybayan ti Diyos, friend. Agyaman na kadagita balakad mo, friend. Alang araw din. Ituloy tanti ag trabaho. Kalpasan na. Intan to sa rungkaran ni Lester. Kaya't kumuta makita ti gayim ko. Nakaturog ni Lester, friend. Anyan ti kasta alangana. Masyanak unay. Kasladyak pa yan kaya takitaan. Uwen nga ron. Madudog ti puso ka makakit-kita iti kasta alangana. Ne, ada kayo matgayam. Carmelo, Aileen. Agyaman na ka. Da sinarungkaran dak. Lester, kaya't ka nga na makita. Kumusta ka nga? Amo ka. Saan ako ngagbayagpay? Carmelo, di mo ko mabaybayan tigayim mo. Intun dumanon ti oras ko. Asuminan dito'y lubong. Ha? Salwadan niyo ti salon at yo. Tapno di kay maitulat kanyak.
Saan ako nga bayag? Pangaasim ko ma, Lester. Di kagsawi ti kasta. Diyak kaya't adenggan dagita nga ibagbagam. Walat ngamin magpaiso, Lester. Agpaimbag kakit di. Laglagi pa niyo. Abulog tayo lang itinamarswa. Tibiyag tayo. Isungawan karbangan tayo. Amang kwestiyon, nubilang, taalan tinamarswa. Tiimpabulod na biyag. Nagpakawanak iti Diyos. Kadagiti amin na nagbasbasulak. Kat inyawat kong tibiyag ko kankwana. Lester. Nakasagano ako. Iti anyaman nga oras. Asumina dito'y lobong. Kasla diyak kabailan numapukaw ka, Lester. Amo ka. Kabailan ni Brian nga agasam ti sakit mo. Nalaing gay di a doktor agayam mo. Isapat siya ka maagasan na kapahay. Diyos ko. Marinag. Asahan ako na ang makapagbayag. Sika kuman. Timaka mo. Kadagi ti mapanawak. Nga ipatpatag ko. Itibiyag. Ni Mama. Kastamatan ni Aileen. Nakapsutak unayan. Kat Ama. Kadagitay, Ma'am. Iawat ko ti espiritu ka. Kat naragsakak. Asumina. Iti daytoy abiyag. Kat makipagtaenga ka. Oh, Ama. Nalpas ka din, di pa nagkararag mo, iha. Uwan, Mama. Nasnaban ti pa nagkararag ko. Si Papa kong babaakin daw ko ti pan nakaispal ni Lester kan patay. Umay kang arutan. Rumwartan dito'y kapilya. Ni, dayjaya ni Dr. Martinez. Umay ka, iha. Inta kumustaan ti kasasaad ni Lester. Dr. Martinez, kumusta ti kasasaad ti anak ko? Nakapuot ka din. Auntie Magda, Kumusta ni Lester, Doktor? Doktor, Brian, patib ka rin nyo kumatirik na yun. Ladingitek. Ngam awanan ti gayam ko. anya, Inaramid mi ti amin na kabaalan mi. Ngam napaay kami. Awanan ni Lester. sana pud na dayta. Sana mabalhin na matay ti kakayso ng anak ko. Diyak maaklon dayta nagbanagan ti anak ko. Ladingitak, auntie. Inaramid mi amin na kabaalan mi. Ngam talaga asaan nan anabaalan. Lester, anak ko! Anyan ti kastoya nagpampanagam. Lester!
Ingkamatan agi na iha. Hindi pa'y kalman nga awan turog mo. Kan may sa. Awan pa'y pulos taraon nga impaunag mo. Amangan mat no agsakit ka, gapo iti kasta nga araramida. Kaya't ko nga ipapas abantayan ti bangkay ni Lester. Mama, ngamin, jakton makita pa'y iti uray ko ano mahal. Maawatak tirik na iha. Ngam amangan no makapadakas kan katikasta nga araramida. Gusto tilang, hay iha. Di mo unay parigatan ti bagin. Aman pantay iti bangkay ti anak ko. Sigurado ako. Saan na kaya amarigrigatan kagapuhan ko na. Ate Magda. Mama, nagsakit na ito'y anagbanagan ni Lester. Saan na matungpal dagiti ado nga arampaap mi. Aglunan tayo latan ti kinapon mo. Naamiris ko. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agtultuloy di pa nagrigrigan ti anak ko. Gapo iti nakaroon asakit na. Makipagladingit ak, friend. Amo ka na sakit ti ipupusay ni Lester. Agyaman na ka, friend. Talaga ang nagsakit unay para kanyak ti kastoy anapasama. Kas na dyak kabaalahan nga aklunan. Aklunan tayong tinapasama, friend. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agtultuloy ti panagsagaba ni Lester. Gapo iti sakit na colon cancer. Husto ka, Carmelo. Ngam dyak maliklikan ti agliday ita. Tamakit kita ti bangkay ni Lester. Hailin, agawid tan. Datalaan yung tinabati dito Campo Santo. Napudot kan ti darang ti init. Amangan no agsakit ka. Nagsakit. Saan tayon to na makita ni Lester? Hindi ka ano man. Kasla jak maklon ti kastoy anagbanagan ti ayan-ayat mi ka ni Lester. Apay, anapaidam ti Diyos. Apay, adi na impabulod ni Lester. Iti uray basit pa'y kumaadjem po. Kaya't ko pa'y amakaden na ni Lester. Brian. Panga si Mylene. Di mo ko makwestiyonaran ti Diyos. Amo na, noan niya ti makapasaya at kadagiti parswana. Brian. Di mo ka din napanunot. Ngagrigrigat mo't lang ni Lester. Gapo iti sakit na. Kayat mo ka di amabuybuya ti panagrigrigat na. Apay adi mo ikamang dagiti pakarikutam ken kuana. Padasam nga ikamang iti apo dagiti amin apakariribukam. Ket maritnam ti panangpalagan na iti anyaman amarikriknam. Hailin, iha.
Manumutan atawan, tinapalabas, sipod pimusay day di Lester, akaayan-ayat na. Saan ka kadipay, anak kalipat? Jak tupulos malipatan. Ti lalaki nga inayat ko, itinapod no, mama. Ngamkit di. Naawat ko tikas diyan na pasama. Nasayaan no kasta, anak. Ngam, awan ka di pa'y planom, ama kinobyo manan. Iha, di mo kumarikpan ta puso nga agayat manan. Awan pa'y dahi ta iti panunot ko, mama. Ngamin, inkarik iti bagik. Asa anak ton nga agayat pa'y iti sabali. Anya? Naimbag man tanalagipnak nga imay sinarungkaran. Haylin iha. Kunak no din akon malagip. Gaputawanan day di Lester nga anak ko. Saan to ang mapasamak dayta, Auntie Magda? Di kay tupulos malipatan. Gaputain bilang kayon nga ina. Agyaman akno kasta iha. Gayam. Awan ka di pa'y nobyom nga aging kaita. Awan pa'y, Auntie. Ganmay sa, inkarikon iti bagik, asa anak ton nga agayat pa'y iti sabali. Gaputan ni Lester laan ti inayat ko. Saan arumbang nga isaram tapusom iha? Agayat ka manan. Gaputa amok akas tamot laang ti kayat day ti anak ko. No ita, kasta talaga ti pangnadam ko, Auntie. Nga makaamunton ti Diyos iti-itad na agasat para kanyak. Inton na an-anayan, anakasagana ak nga agayat manen. Jack ninamnama nga adda ka ita dito'y sementeryo. Dr. Brian. Sinarong karak ti tanam ni Lester. Nasaya tada ka dito eh. Kumusta ka, Haylin? Kastoy, si iiliw lapta ka ni Lester. Wan nga rod. Kailiw kong tigayam ko. Ngam anya nga rod. Imo na amatan. Ngam amom ka di? Adda na adal ko kan kuana. Nga niya, Anas kan nga adda ti Diyos iti puso tayo. Awan dua-dua nga agturong tayo iti pagaryan na. Brian. Dahita ti adal nga imbati ni Lester kada tayo. At ti Diyos kuma, ti sentro ti biyag tayo. Italag tayo ti amin iti namarswa, nga oray kasano ti kinarigat kan kinadagsan ti panubok, ama pasaran tayo. Kat awan ko ma ti sabali ang nakasentro iti biyag tayo, no di ti Diyos. Nga iso ti mangigiya kada tayo, nga agturong iti agnanayon aragsak. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Arlene Gomez. Iti direksyon, Virgie Maclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.